масынар ытта басты калилерден 2-нче уонта бир масына калбитен. Тан 2-нче уонаска 2 масына 2-нче билбебилге 2 масына калар. Билин атта селемобил бар, ичте диспит каллы бу. Буй хагана. Иши масыналар тугунанты национальный проект «Малая Зеленая» Россия президентінің укахана калеллер. Для улучшения здоровья населения ден. Там масыналар чүйдері ден ремобиль я полностью оборудованный, тоқтары варта бар, әтірке дері қаста укладкалах, акушерская укладка бар, реанимационная укладка бар, противоожоговая. Билинги требования барды репетир. Республика салаттата чүйдік жаханар болан бұл маннык улуштарга маннык масыналары талдыра чүй. Аны тағынан ремобиллері болбақа есе для населения ден 2 масыны бербиттері. Дерінеттен манны улуска кейлерлерге таққаларға дейін күрді. Оның жемлерін тағалар, оның ұрақтарын тағалар. То сенің бұл маннык масыналар кәлінлер үлевітті чепчир, игар барата бар болан. Аспыт неделяға бігеқі хабыз саңа ремобиль кәлі. Олық полностью укомплектованный тоқ пара барыта бар. Фибриллятора, отсоға, ЭКГ-та, кислорода, сразу хытыранара евыл қолбур. Тыңнара раппараппытын барда кәлі. Онна бұ тоқпыт үші байы колесиктақ носилкалар, үлебит онан чепчир. Биулус путуар бу маннык берилибите населенияга бихияка улахан көмө көрүү болар.